izithombe zakho nawe ngosungune erumini lami angeke kube ngune erumini lami kanti besingenzi next nazo-ke ya ne bare kumnandi na awubongeke ngilo ngokufuna kangaka kanti bongekho mnandi ngeke ngokulandelele kangaka kanti akukho mnandi athi ngimphuphe wamphupha baba nazo izithombe lapha engqondweni yakhe. Oh wena mfowethu awuvume ukuthi umuntu wakho uyachita awuvumi hey the way imlola ngakhona le ndoda unanendoda kanti Suka phezulu nina nami. oh wena awuvumi ukuthi uyachita kahle kahle Lutho ulala la endlini lo muntu angazi. yeah but still with this guy also uyalala endlini and uyapheka and wenza zonke izinto azenza nawe yazi mfethu kunaneyijombe enza konke lokho nama-video nyana sinaye Unenkinga uyagula. Unebipolar ayikho right. wow Uyathanda mfethu if possible ne ngicela i-video eyi-1 siyifake kule video bayibona bambona apheka or something indaba ifoni manje iflat no thina we can get it after the shoot asiceda alikho elibi singakwenza lokho ngomthumelele lezo iy'thombe eziyithunyana ayibone ividiyo eyi-1 nesithombe esi-1 nginaye futhi sihleli angcono angeke ngifoje isithombe kuhle basibhala nedate nesikhathi nako konke yeah lalela awuthiyama angeke ngifoje isithombe ngiyamlinda ngihlale phansi ngimbuke. sharp ke mara uzwa mina ukuthi ngithini-ke awuthiyama ngokuzwile nami ngithi kuwe angeke ngifoje isithombe sikhipha isikhathi sikhipha idate sikhipha yonke into angeke ngifoje isithombe ngispace Okay bipolar usendele ke. all right ma ngizoyenza kanjalo Phinde abantu abakuthatha isimthwala amanamba.